Ola Källenius, novi prvi mož Mercedesa, se je odločil, da novega CLA javnosti ne bo pokazal na enem od velikih salonov avtomobilov, ampak na največjem severnoameriškem salonu sodobne elektronike v Las Vegasu na CES-u. Zato sta dva dobra razloga. Prvo sporočilo je jasno, saj ga je Ola povedal kar na novinarski konferenci. Mercedes je tudi močno software računalniško podjetje. Za drugo sporočilo pa moramo kopati nekoliko dlje in brati med vrsticami. Ola je krmilo podjetja prevzel od markantnega gospoda z velikimi belimi brki. Da bi razumeli, kaj Ola danes sporoča med vrsticami, pa moramo v čas, ko je Zeče, gospod z brki, prevzel krmilo. Takrat je bil Mercedes na razpotju. Vedelo se je, da potrebuje sveže modele, ki bojo v salone privabili bistveno mlajše kupce. Prva stvar, ki jo je Zeče, ko je sam prevzel podjetje, storil je bila, da je vsem v podjetju rekel, da kravate niso več obvezen del moške obleke. In vsi člani uprave so se začeli tako tudi obnašati. Zeče je v svojem mandatu podjetje dobro krmaril. Danes so saloni polni vseh mogočih modelov, predvsem takih, ki privabljajo tudi mlajše kupce. Kar pa je Ole zdaj v Las Vegasu povedal, pa je bilo nekaj drugega. Ne samo to, da je pripravljen na dobo digitalizacije in elektrifikacije. Ole je z posebno atrakcijo, David bi rekel aktivacijo, v Las Vegasu poskrbel za to, da se je zgodil majhen šov. Z avtom, ki so ga opremili z najsodobnejšim sistemom prepoznavanja glasu in umetne inteligence, so se vozili pari. In med tem, ko so se pogovarjali z avtom in jim je avto ustregel, ko so izbirali različno glasbo, ambientalno svetlobo ali pa recimo spraševali po najbližji ugodni restavraciji, jim je enkrat vmes ponudil tudi možnost, da jih lahko poroči. In ker je to Las Vegas, vsi vemo, da se je zgodilo srečno naključje. Pari so se v Mercedesu tudi poročili. Hey Mercedes, what are some of your great features? I can assist you with a wide range of services. For example, I can perform a wedding ceremony right here in the car. Yeah. Okay. Do you, Maria, take Philip to have and to hold from this day forward, for better, for worse? Kaj se zgodi kasneje, ko se mogoče par odloči, da ne bo več nadaljeval skupne poti, ko pride do razhoda, do ločitve? Mercedes verjetno te odgovornosti ne bo prevzemal. Kar je Ole v podrednem smislu povedal, pa je: pričakujte, da Mercedes ne bo ponudil samo digitalizacije in elektrifikacije. Mercedes bo v novo dobo mobilnosti vnesel komunikacijo ne samo med človekom in strojem, ampak med človekom in stvarmi v oblaku, ki jih bo ponujal tudi Mercedes ali pa si bo vsaj del tega vzel. Kaj zmore novi CLA, ki je že prvi znanilec takih novosti, pa kar poglejmo za tistimi, ki so te vsebine pripravljali. So, how many devices are managed by driver today comparing to the car 10 years ago? Oh, that's a good question. That's many. Yeah? So it's hard to answer. You know, it's the control of radio, music, or ambient light, or seat adjustment, and so on and so on. We try to introduce a voice control with natural language, and so that you just can say to the system, hello Mercedes, I'm cold, or I'm hot, or something. So and the system reacts and adjusts the temperature in this case. So we think the distraction is much less when you speak to the car, because it's concentrated on the things you would like to control. When you speak to someone else, overall talk. So we think the distraction is much less than on the telephone or speaking to other people. CLA prve generacije je za Mercedes-Benz pomenil pomemben vstop v zanje novi svet manjših kompaktnih limuzin. Pred njim je bila zelo pomembna in težka naloga. Za volan je moral pritegniti mlajše kupce. Nalogo je opravil z odliko, pa tudi z obliko. Na obliko močno stavi tudi naslednik, ki skladno oblikovan deluje velikostno zrelo in avantgardno modno. Še bolj zanimiv pa je dizelski agregat za zvezdo. Nemški avtoklub ADAC je na zadnjem ekotestu izmeril, da ima dizelski 220D agregat nič izpusta NOx, kar ni niti blizu vrednostim, ki bodo kot obvezne nastopile leta 2020.
What is the future of diesel engine in small car like CLA? Well, as you can see in the CLA, we have a new 2-liter diesel engine which already fits Euro 6D, which is mandatory from 2020. So we still believe there's a future of diesel, of course. People traveling long distances still need an efficient engine, and if you compare a diesel engine with a petrol engine, you're still hardly about 20% better in fuel consumption. If you're traveling long distances a year, let's say 15,000, 20,000 kilometers per year, then the diesel is clearly the best option for you.